Iling ti pagtao Isu Kristo. Iyan ang inay na Maria nakagunan Jose. Naula pa danan nakasal, daula pa gadumaay, Maria bagnasen paagi tagam ta Dios Espiritu Santo. Dili inta miya gusiye na dayunon ira nakasal, tak Maria bagnes. Pero tungod matareng na itaw siye, daw dili man kanan miyag na magayaan Mariahan, paisip din na bulagan ta sikreto nang. Nagaminsan ng pakanan, daw inubuhatan din, katunuga kanan Nali nang, may angel na alin ta Ginoo Dios nagapakita na anta iyan na dagamo do gambal. Jose, nalinay ari David, dili ka magduwa-duwa na Marian batunon no na imo nasawa. Taganangken kananan, paagi tagam ta Dios Espiritu Santo. Magbata Maria ta mama, daw bataan, ngaranan no na Jesus. Takananan magluwas ta mga itaw na kalay din, alin ta silot ta eran na mga sala. Iling ta natabo parti kay Maria, agad matuman amba ta Dios anay pasa, paagi ta isya na propeta na manugsugit ta kabubuteen ta Dios. Amba ta propeta, Magbagnes daga na ula pa natandag ta mama. Daw kanon ni magbata ta mama. Umawon bataan tangaran na Emmanuel. nabuot ambalan, Diyosan naan kikiten. Pagbugtaw Jose, patuman din ang baya ta angel, daw Maria pabaton din na iya nasawa. Pero, wala di tadaga hasta na magbata Maria tapanganay na bata na mama, pangaranan Jose bataan na Jesus.